Class Mabalasik 2019-1 han Bureau of Fire Protection giwan Central Fire Station nga mga nag-OJT kon on-the-job training sulod hin 30 días anhuman na ini hadto nag-agi nga semana Oktubre 18, 2019. Mahinumduman ngadto nag-agi nga bulan katapusan nga semanang Setyembre an umabot hagiwan Central Fire Station an 13 ka personel hin bombero usa na hini an ira babayi para magpailarom hin OJT sulod hin 30 días. Sumala kan Inspector Dennis Ablay an Municipal Fire Marshal han giwan Central Fire Station Bureau of Fire Protection sulod han 30 kadlaw an gintutduan inihira han sakto nga disiplina como usa nga sakop han fire brigade, firefighting, rescue ug iba pa nga mga taktika nga may kalabutan han ira departamento. Salit kay human naman adton era OJT han nag-agi nga semana nagpahigayon hirahin culmination program kumo pagkilala han 13 ka mga nag-OJT han giwan Central Fire Station ngayong pit na hira nagtapos han era pag-aram din han istasyon han Bureau of Fire Protection han giwan og andam nagyapon hira ibalik ngadto training center han BFP Regional Office 8 nga naguhulat hin deployment ngadto mga magkalain-lain nga fire station sulod han Eastern Samar. Hapag tatapos ini nga 13 ka mga OJT han giwan Central Fire Station BFP kay Inspector Dennis Ablay an Municipal Fire Marshal han giwan Central Fire Station an may ada mensahe ngadton mga nagtapos. This is the first time that the Giwan Central Fire Station na nahimo ini nga parang nahimo kita nga training ground din ni Hagiwan na mga bagong bombero. Ang buto kay ano nga ginhimo kita nga training ground siguro nakikitaan ng region nga mga aktik ang mga bombero din ni Hagiwan. So palakpakan niyo naman ang mga Hagiwan pa. Ini nga 13 nga aton OJT will be assigned in different stations in Eastern Samar. And some, yung siswertehin, mariretain din niya giwan. Karuya ko kuntang tanang kamo kung pipili lang ma-assign din ni. Pero di rin man kita nakakabuot ito. Sering pa nakaka-request lang. So may ada mariretain ay may ada gap ma-re-reassign. So swerte-swerte lang ko sino. Ini nga iyo tapos na kamo din ni, I hope nga aniyo mga natutunan din ni mga gin-share ng aton mga BFP personnel din ni. Sana i-practice nyo ay iyong mga station. Din ni natuto ka mo ng firefighting skills, rescue, and of course yung discipline na emphasize sa inyo din training. So, in this time, papayanon ko kaya pa yung atong presidente. Nag-istorya ini seriously na he is concerned on disaster preparedness. So, di dahil istorya diri na sinisiling na earthquake or typhoon, nag-iya preparation ng sunog. So, usa nga nga iya programa yan ang BFP Modernization Program. An kapartihan mensahe ni Inspector Dennis Ablay an Municipal Fire Marshal han giwan Central Fire Station. Nagin bisita gyapon hini nga culmination program ang local chief executive Bangiwan nga Mayor Analisa Gonzales Kwan nga kundiin sumalaha iya first time niya nga nakatambong hin programa hamay pagisumpahan bombero og hingyapla niya nga magin manilampuson adton mga nag-OJT hiton ira trabaho.